Football Titi part zanga somruk pakwana ngai khabele donta ila Real Madrid ina pan maktadwe somnga senga an minta Bournemouth Spanish center back thang duang din hai sen hi football khovela hian alan sarna alarei lova tunthleng hian then khat phechon kan la chiang lo mai thei kumsom ni mi chop ni chung sia European top club te oron ani thei tlat hian talent ane thatzia atifia leya ma se a khel en lo chuan soya fia mai theilo atam hle engpo ni sela hai sen hian chun ni khata Real Madrid azom dona FIFA in transfer kongka honhun asoi dang lama FIFA Club World Cup khel turte awanga jun thlatir lama transfer kongka ahon anmang changka ya hai sen hian jun ni khata Real Madrid azom don ani kumdanga chuan July ni khata player ten club thar anzom chau thina ma se anti dang lam chan le anti dang lam dan te mumal takin football titia tho hian kan soi fia to kha din hai sen hi kumsang ni panga kha Netherlands khopui Amsterdam a apianga adu chuan Netherlands ta na khel theya H level a po Dutch team ai lo auto thina ni ma se Spain a aseilena wangin Costa Unida le Malaga Academia te ain zir thina anua Juventus under 17 zomin senior team a po Juventus si bul atranna ani lonin Italian club dang Roma ta na khelman boka Roma a Mourinho ashon man Jose Mourinho khan din hai sen hi malam huna player ro puitak alani ang tin asoi nge ani Jose Mourinho an chu thu asoi nu kum khata chuan Real Madrid in an lei fel ta nge ani din hai sen hian Bournemouth hi ni kum ni puilai khan zomin season khat chawa cham mana pawn maktadwe sompani point paruk sengin pawn maktadwe sompanga tling thei turin Bournemouth hian leya pawn maktadwe somnga in an shal sumle result a hlep an nei tha hle din hai sen hi English Premier League season kalmeka hian defender zinga minute sang khat khel tling zinga 90 minutes in azir chianna atarlan danin clearance nei konga pahnina ati thaber dot tuania interception nei tamlama pathumna ni phakin ball tau chhuwa ti tamaila headed clearance anti lu manga ball clear konga hian palina ani phak boka asanna amang tangkai hle heiba ka hian long pass athiam leya long pass nei tam zual palina ani phaka chu ba ka chuan goal chhuwa tlem zual sompanga na ani phak bok ani hi center back ania chu wangin goal po akhung tam lawa chuti rual chuan match point mo team lian laka goal akhung thei leya Tottenham laka changna goal akhung towa Manchester United laka goal masoi khung to bokin Arsenal laka po androna goal akhung to ani heng kan thil soite hian alan tir chiang tak chu din hai sen hian ball clear konga ati tur a hlen tha leya khingpuite ball in pass dancha athiam hle ball tawa a tha hle boka fit rukle inches lia sang ni in center back atan chuan thatok tiu teu takani long pass thatak anei theile zel boka heng te hian atangkaina abel chana sa hle ama hi atal boi ngai lem lova anau panang ain pressure sanga adama akul hle ma se adam du pawangin amon pha chuang mi alo Spanish club ro pui Real Madrid hian thatpui don takmo Liverpool goalkeeper thin Spanish Pepe Reina chon in khel achol san hun tur soi chiang ta in season kalmek zowa abut akhai don kumsomli pahni mi Spanish goalkeeper langsar tak thin hian Barcelona Academia ain zir chuan nu in club sang zoma Spanish club Villarreal baka English club Italian club le German club te zomin club sang pakwa ta na khel mana Liverpool tan match khel tam berin match za thum somkwa palia khela clean sheet za som sari pasari anei ni in transfer market in atar langani Villarreal tan match za somkwa pakhat khelin Napoli tan match za somriat pahnia khel man boka club dang paruk tan ero match za a khel tling lo vek thung tuna hian Serie A club komo tan khel mekin kumsom thum pariat mi Cesc Fabregas sakai thoina hnuaya a khela ama hi kumsomli pahni mi ania wangin ama aya no pang team kai shwaya a khel tina ani season kalmeka hian match som pani khel to in clean sheet tumni anei to Reina hian English Premier League a khel lain Golden Glove choimoina a zone zatin season thum chung ala a Liverpool tan a khel lai kha alan sar zuwa lai berti thei ani Netherlands a league sang bera Ajax kai shwe tu Francesco Farioli chuan anha ban sanin Ajax achwa sana Ajax March ni somthum khan liga point kwa laya ma roi fal puin chumi nu match saria anche solna sada wangle anel pui PSV result athada wangin
IXC champion tluka ngai ani tona atangin lo chamna khura an lut ta zoka PSV an champion ta zoka ni kha thil football khovel makti tling khop thleng kha Fariali tan hian anadon leya chutiang kara chuan club malam hun a thlir dan le club ho tulamin club malam hun an thlir dan ain ang lo thunga chuta chun in rem thei ta lovin in biak remna nein Fariali hi ain puchuak ta ani Fariali hian soin club in rel bolna lama mala tu te le ke chuan IXA hian hmathlir in ang kan neya ma se kan hmathlir thlen kan tum dan kan ruam manna ain ang lo thunga chuwang chuan tun hi in then hun dika kangai ta ani ati Jack Grealish hi Manchester City chua santur anga soi ani na sa leya FA Cup final a gol mamozok an ni lain City in Grealish aya an club ta na la in lan mia lo Claudio Echeverri an lutir ta zok ani kha wang khan Jack Grealish hian thlawang hau tu po anei tam sot leya City in an treat dan anen kol danin soisel po a lo le final match a gol mamo lain ton hriat nei thale in khel phunga puitling zok Jack Grealish thlang lova kumsom pokami debut match khel tirna na an mang kha Grealish tan hian laknat letlaka player lui engemaw zatin an ngai ani Pep hian Grealish hi aring tok to lo ni in soi thin ania team din thar atum na a Jack Grealish tan hian hmuna om to don lo ni point alang zela hetiang ani awang hian English player hian City chua sanin season thara club dangkor ahak mai rin na alian sot le Pep Guardiola min kan soi riboka chunjom ta zelila Pep Guardiola Spanish manager ro pui tak hian ahma thlir chungchang asoya Pep anwaya Manchester City hian season kalmeka in elna langsar an khel Carabao Cup FA Cup English Premier League le Champions League te champion no moi an choi lo veka season an man chet ber tum tongin Pepa kai soina nwaya an omachin an tlom tamber season an chak zo lo tamber season ani ton season a City hian match som nga paruk khel toin chum som thum chawan chaka chum som draw na yin chum som paruk te meu an tlom tling der to an result a thamiau lova chu wangin Pep hian Manchester City team hi din tharle tumin ma po ala a classic transfer kongka honlai January thla po khan player leinan palmak te doi zani chuang amang ani tuna po arwa manna la zui zelin season thar a thlir lok der towa Manchester City squad mel mangpo adang lamdon ni in alang Spanish manager hian ti hian soin club how tu te na squad cha jok nei ka du lo thu ka soya player panga paruk vel khoi chen manglo lo om vel mai tur nei ka du lo chu ka du lo tak zeta ani lo chuan ka ba ngang squad hi tipan shet zokila ka cha mang thlathum thali vel ani mai theye player som pakhat la chu in khel turin kan thlang thei tamia lova defender kan nei lova ahar sa tak zet ma se season thara chon hetiang hi ani to kher lawang manager ni na angin player som ni pali training ka pe thei lova englai point in khel tur ka thlana piangin player pali panga paruk vel Manchester a ina om turin in khel theilo turin nuchia an ngai don chu a thleng tur ani lo club how tu te na po chiang takin ka hril towa thleng lo tura ka du ani ati Pep hian a team kai hruaya a player te in khelna hmun changlova an om adu lova inlan manglo in khel tur thlana pianga thanjinga telve ngai manglo tur angchi kol adu lovani a player te chu atam theyang ber inlan tir adu ani bera chutiang clean thei tur tok vel squad chalutuk lo chu nei adu tuna Chelsea team angte hi chu adu lo bur ti na ani ber chu Pep hian adu anga club how tulamin ma an la lawani chuan chua a hre don mi lo le ngala club how tulam nen hian an tho ho na a that chun zom apoi mo don le ani lo chuan City hian Pep hi an chan ve thei don ti a chianga an chan lo na tur chuan Spanish manager ro pui du angin squad an nei atul don ani Pep hian player anei sa atangin player then khat a chan don ni in alanga chuwangin ni pui huna hian player tharpo an nei nge yarin oma ma se engchina nge thutlung na an siam don ti lam hi hriat thiam ala har le Pep ber hian player tam deuh kol adu si lova chuwangin chuak tur player ten kongro an su thui thei hle don ni in alang tuna hian Manchester City club website ina tarlan danin an club a player somni pariat an oma lona chuak pali an om boka Pep adu ai chuan an tam to hrim Chelsea phei hi chuan squad a player somthum pakhat lai nein lona chuak somni pakhat te meu an tar lang boka Pep adu dan nen chuan in thlau veng tak ani tun season a hian English Premier League club zinga City aya squad nei pan player nei tlem jok zinga
Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Everton le Nottingham Forest te an tela City hian an elpui lian tak tak te ain player squad a an nei tam zawk ani Kylian Mbappe che chiat lo zia kan soi thina Real Madrid apan nuwa a season ma saber mang mekin heta hian a hun tira in siam remna hun amamo awangin soisel tok ve man ma sela a hun tam zawka Real Madrid gol khung khol niin Real tan hian match somnga palia gol somli a khung tling der towa forward player ania gol khung tura beisei niin beisei ani angin a khung reng boka Real tan match poimo bik El Clasico a te hial hat-trick a siam ani kha Mbappe hi Real tan debut season a gol khung tam berania record tharne Spanish club ro puya hian a season khatna a mang champion no moi an beisei len na La Liga le Champions League te no moi choi lo ma sela Mbappe hi chu mi mal takin a hlot ling ti thei ani ma se Kylian Mbappe checha Spain a debut season mang tha kan ti hian Spanish footballer debut season mang tha dang tluk lo ala nei chewa chu Ronaldo Nazario kha ani Ronaldo Nazario hian sangkha zakwa somkwa parukwa sari season khan Spanish footballer a debut season khelin Barcelona tan ain lan thunga kha a season khanna khan match somli pakwa khelin gol somli pasari loi akhunga match a khelzat thuak gol akhung ani Mbappe hian in elna chinga a khela gol akhung kim veka Ronaldo hian in elna chili khelin gol akhung kim vek bok hemi konga hian an ro pui dun le season khanna in elna an khel zong zonga gol an khung kim vek hi thil na mai lo takania achan chu match khat chau khelna Super Cup angchi te an khel tela gol khung lo na chance asang em ani La Liga B ka Ronaldo hian a debut season a match samthum pasari khelin gol samthum palia khunga Mbappe hian match samthum pathum khel toin gol somni pakua akhung to ani mithen kha chuan tunlai footballer hi chuan gol khung a ol sam to tin an soi thina tunma football icon tunlai footballer striker thatan gol khung treu a har sawak lawa an ngai thina ni chumi let ling chi a ngai dan nei po anom thau boka ma se Ronaldo le Mbappe te sul nu kan en hi chuan Ronaldo hun lai ani emo Mbappe hun lai ani emo gol khung thei bi ki chu an lo om zela an khung nual zel chu ani hi Mbappe hin kumsom ni pangami ani lain Spanish footballer a debut season a khela kumsom ni parukmi ni in amang zawdona Ronaldo Nazario khan Spanish footballer a debut season kha kumsom pakomi ni in amanga kumsom ni mi ni in amang ral chuta chuan ano pangzo Ronaldo hian gola khung tam zok bok Ronaldo the phenomenon anti tak hial kha alo turu ngei mai ti tharna tham ani ome Mbappe Real Madrid a gol khung thei tak kan ti ngei po hian atluk phak chia lawania chuta la Ronaldo phei kha chu no pangte alani zui Mbappe hian match khat khelma bak alaneya ma se gol sari in Ronaldo sul nu ala phak lova chu wangchon Mbappe hian Ronaldo Nazario sul nu kha chu atluk zawdon lo tiin asoi ngam to ane Nizan Khan English Premier League khelchun zom niin Crystal Palace in an mikhol Wolverhampton goal goal ni nan neya Palace an adi en ketia chun goal ni khungin Ben Chilwell an player poimo ezeten goal khat veven khung boka Wolverhampton goal ni te hi Emmanuel Agbadu le Georgian Strand Larsen te khung ania FA Cup champion lim Crystal Palace an mikhwali nein point thum an hlo chuak Nizana in kheldanga season masa English Premier League champion Manchester City in Bournemouth mikhwalin goali aluta City he minute som palina Omar Marmusa goal ro pui mangin man shuaya minute som thum pariana Bernardo Silva an khung belin first half City in Sydney fine man shuai second half goal ni lu belin red card pani phorani boka minute som ruk pasarina City player Mateo Kovacic an red card join City in player Clem Zokin an khelchun zoma minute som sari pathumna Lewis Cook Bournemouth player poimo in red card a choi velea player som ve in an khelchun zom ani hemin hu hian minute som riat pakwana City hian Nico Gonzalez mangin an goal thumna an khunga additional time minute som kwa parungna Daniel Jebison chuan Bournemouth tan goal khung vele bokin goal thum goal khatin Manchester City hi an chakta ani he matcha City goal mashroi khungtu Omar Marmush hian January thla khan City hi panchau ma sela season chonhulam chau akhel chungin City tan hian goal riat akhung tling der to ani he matcha hian Ballon d'Or dong ber Spanish defensive midfielder tha Rodri ain lana City tan season tluan deuh thawa in khel theilawa aum nuwa Rodri hi hun top lam hnaya bench atangin lu tirania
City fans ten an lom hlea an thawm a tha hle season kalmeka City home match nunhung bera hian an playmaker Kevin De Bruyne thana hun man ani boka he huna hian Kevin De Bruyne hian anupui fanau tenen an chungkua in kain khelmol an rapa City club an thla City fans te poin za takin an thla ani Kevin De Bruyne chuak tur hian Pep hi a khoi hle ti langin he huna hian City manager Pep meu po hi amit tui atla kumsam thum pathum mi Belgium playmaker hi City stadium kota alim din ani tur thu soi aloni towa City hian ang club chanchina miro pui big zinga rin lutin rin lu tlakin Kevin De Bruyne hian su nu anei thabok Kevin De Bruyne hian City tan transfer market in atarlan dan chuan match zali somni pakhada khela goal za pariat khungin assist za somsari pasari anei tela City in ang club chanchina an golden generation an hun ro puilai bera an game khai tu an player poimo berte zingami ania City hi in elna khel pui zongsonga a champion pui vek to bok Kevin De Bruyne hian soin so taka in khel du mi kania tumru na le ti tak tak na ne na in khel du mi kani football hi nuam ti taka khel kadua mi zongzong po hian nuam an ti ka bei sei he club ami zongzong a chung lam le pon lama mi te hian min nor kal na sa leya keima a thaber kani theina tura min nor kal tu te ni in kama a ding te hi kani na thin aya thazoka min siam tu te an ni heng mi te ne na in khel hi katan chuan choi moina ania kanuna hian thian tam tak ka siam pha bok he club a hian club anga kan thil ti te min tran tu te thil ti te kati me te ne na engkima kan hlotlin na te hian club hi lian zoka asiama tuna chuan khum ngai turin ke apen zui don ani atia Kevin De Bruyne hian in khel achol san mel ri lova chuwangin season thara club dang kor a hak ngei arin oma eng club nge azom don ti hi ala chiang lovani nizan masa khan English Premier League match khel ani boka nimin lama video kan ti chhualo awangin kan la soilang lova record thar om thayang chi te soi kai ngai aom te lawangin tungtuma hian soi tel talokila English Premier League match ha nizan masa khan Brighton in champion team Liverpool God of Honor nen lompuina thinlung puchungin an mikhuala ma se an dim zui lem lo team pahni te anin ngam dun leya goal shot ringot po tum somli pathum loi omin goal zone an pe ringot po tum som pasari lai atlinga heta tang hian goal nga alu tani Liverpool tan chuak tur Trent Alexander-Arnold bench ha athut luana contract ziak tharlim Conor Bradley an khel luanin minute kona leka Harvey Elliott pe goal tura siam sak bok ma se Brighton in an sipur hi minute samthum panina an su ta first half additional time a Dominic Szoboszlai an Liverpool ma ashroi pui vele ma se second half a Brighton hian goal ni khung belin goal thum goal ni Liverpool an le thala point thum an lo chuakani he match hian Liverpool captain Virgil van Dijk bench ha athut luana vice captain Alexander-Arnold kheltir ani box hi lo nen Robertson po alut lo tluana chuwangin Mohamed Salah an captain armband rengin team a hau ani ma se Liverpool hi an tloma wangin an champion nuwa English Premier League an chakle tamia lova match thum khel to in tum hian tloma tum khat draw an nei ani Mohamed Salah hian goal emo assist emo nei ni sela English Premier League ka season khata goal contribution nei tamber record omsa ani rual mai turania ma se Salah hian apet goal ngei ngei na thin ti theya kodikak po hne na changa ball tha amu apet goal lova annuwa nai taka changa apet Brighton goalkeeper Varbragenan thazetin alaudan sakle boka Salah hian English Premier League season kalmeka hian match somthum pasari khel toin goal somni pariata khungba ka assist som pariata nei tela goal contribution somli parukloi anei tling to record thar siam tur ero chuan goal contribution anei mek hi pahnia apunti rangaya match khat dang chau anei to awangin hun tha anei tlem ta hle Salah hian Liverpool tan match zali a khelna ni hin melung chin sia tlak taka hian du sakna dongin captain mo phurna ala ania heng match zali a khela hian goal zani somli pali khungin assist za som pathum anei tela goal contribution zathum somnga pasari anei tlingani center forward anilova forward pathum zinga dinglam sira khelde berniin veilama aom changa omzeu boka chumi ngai to phei chuan Mohamed Salah hi turu takani ani hian English Premier League B ka hian Chelsea le Liverpool kor hatoin match zathum a khel tling ta che boka goal za songriat panga khungin assist songriat pasaria neya English Premier League match zathum a khela tangin goal contribution zani somsari pani anei a match khel za thuak niin a thatok hle Golden Boot goal khung tamber choi moina la tum thum lai dong towa
player of the season choi moina te goal of the month te playmaker thaber choi moina te player of the month te goal of the season chenin adong vek to ani Liverpool tan hian season riat a khel ta a hengai hian English Premier League ka goal som pariat aya tlem a khungai mi lo bok one season wonder tin ama sel tu ten an sel thin ani kha ma se Mohamed Salah hi player consistent berte zingami ani ta jok ani Salah hian match khelma bak pakhat alaneya hian goal a khungemo assist aneyemo goal contribution pakhat anei belani chuan English Premier League chanchina season khata goal contribution nei tamber record somli pasari ani rualdona a match nung bera hian goal contribution pahni anei tingani chuan English Premier League chanchina season khata goal contribution nei tamber record thar asiam don ani hei baka hian match khatma baka neya hian assist tumni anei bel chuan English Premier League ka season khata assist nei tamber Thierry Henry record somni ani rualang ti hian English Premier League season kalme ka Liverpool hian khasam thum pasaria points riat pathum nei points panin man shoi fala panina Arsenal in points sari pakhat nei pathumna Manchester City in points mur pariat an neya English Premier League atangin Liverpool le Arsenal hian Champions League an khel don ti anti chiang towa Manchester City hi andin mun ti chiang turin din mun thataka anding meka ma se tuna andin mun hi chu ala him big lavani palina Newcastle in points samruk paruk nein pangana Chelsea le parukna Aston Villa te point samruk paruk veve an neya pasarina Nottingham Forest in points samruk pariat an nei bok City hi Champions League khel turin la tling chiang lo ma sela alo bera English Premier League ka hian parukna aya niama om thei to lova ngai an nia pasarina Nottingham Forest in point ala ni rual thei ma sela goal difference anin thlau em awangin Nottingham Forest and City hi chu an level thei arin om to lo ani chu wangin Nottingham tan Champions League be seina la om ma sela Newcastle Chelsea le Aston Villa lo te hi chu khum thei an nei to lova ngai ani transfer thuleng soidon ta ila chumi zowa chuan zanina final match khel tur Europa League final Tottenham le Manchester United in machon tur kan clear lockdown nia Talksport in tar langin Newcastle chuan Ipswich atangin kumsom ni pahni mi English striker Liam Delap laklu antuma tunkar chungei hian in biakna official taka kalpui antumani ESPN in tar langin Manchester United chuan Liam Delap hi laklu antum chunzom zela Europa League final khel turan nia hemi borok hian tuama sela United hian Liam Delap hi an thla tham chuang lavani iNews in tar langin Manchester City chuan Liverpool elpuin Bournemouth atangin Milos Kerkez kumsom ni pakhat mi Hungarian left back hi laklu antum Sky Sports in tar langin Brighton chuan kumsom ni pasari mi France defender Olivier Boskagli chu free transfer in PSV Eindhoven atangin an lalu dona athupungin inremna an nei pui to ani Sky Germany in tar langin Saudi Pro League club te chuan kumsom ni pangami Liverpool forward Darwin Núñez hi laklu antuma ani baka hian Portuguese Diego Jota le Colombian Luis Diaz te po Saudi Pro League lam hian an beseya heng Liverpool player te hi engsal man nge ti chungchanga an khelmek na club Liverpool hi an dormek ani Fabrizio Romano tarlandanin Manchester United chuan Wolverhampton atangin Matheus Cunha an lalu dona Paul Magdalene samruk pani point panga a release clause mangin United hian an leidon ani ma se aman hi installment in an pedon thung France chanchin bulian league pintar langin Manchester United chuan Sporting le Swedish striker kumsom ni parukmi Victor Gyökeres laklu antum chunzom zel Give Me Sport in tar langin Aston Villa chuan Argentine goalkeeper kumsom thum pani mi Emiliano Martinez zana lantirin an goalkeeper tha hian thutlungna engpo siam sela akong dala din antum lo thu club lam hian an soi chiang ta chu wangin Martinez hian Villa hi chuasana du ani poin har sanna tok lovin achuak theidon ani goal offside in tar langin Chelsea chuan Ajax atangin Netherlands defender kumsom pakomi Jorel Hato laklu antuma an dor meka ani hi Liverpool le Arsenal te point laklu antumani Fabrizio Romano tarlandanin Barcelona chuan an forward poimo Rafinha contract harjia pui antuma kumsom ni pariat mi hi athupungin inremna an nei pui towa kumsani somni pariat jun thla thleng dai contract an ziak thar don ani France chanchin bulian ten tar langin Nottingham Forest manager Nuno Espirito Santo chu season kalmek zowa hian achuak mai theya achan chu club chunga boruak sang tak omin hei wang hian Nuno hian club chua san mai poiti lona anei pha ani zanina hian Europa club level in elna samber dot tu UEFA Europa League final match an khel dona
zanlai pel dar som pani le chan ve a hian Spain a Athletic Bilbao khelmual San Mamés Stadium a Tottenham le Manchester United in final match an khel don ani Manchester United hian final match an khelna tura hian mual nei tu Athletic Club se thum fain an ne towa an chak tona muala Tottenham hi an ma chon don ani he khelmuala hian mi pui singa sangthum zathum samthum pakhat an lenga anin no tamber tumin singa sangni za som pali anin no ani season kalmek Europa League a hian Manchester United hi chachaberan nia an latlomi alawa unbeaten record nei chungin final an khel dona anni hian match som pali khel to in tum kuan chaka chumnga draw an nei gol samthum panga an khunga gol som pariat an chua gol ven him ero tum thum chawan nei thung Tottenham hian match som pali ve khel to in tum kwa ve kan chaka United nen an chak zat a in angani ma se dum ni an tlom thunga Sparchen gol som ni pasarian khung towa gol som pathum an chua gol khung lama United chung nung jok ma sela gol ven him lama Tottenham an chung nung jok ve thung tun season a anni pani hi tum thum anin ma chon towa nikum September thla khan Old Trafford a English Premier League match a Tottenham hi sithum final chaka December thla Tottenham khelmuala Carabao Cup khelain ma chon lein gol sari aluta Tottenham hi goli gol thumin an chakani anin ma chon nung ber hi English Premier League ka Tottenham khelmuala niin mual nei tu Tottenham sikhat final chaka heng season kalmeka anin ma chon tona match thuma hian Tottenham tan James Maddison an gol khat khungin Son Heung-min le Brennan Johnson te point gol khat ve ve an khunga Dominic Solanke an gol thum khungin gol a khung tam bera Kulusevski an gol ni a khung bok United tan Joshua Zirkzee Ama Diallo Bruno Fernandes le Johnny Evans ten gol khat theu an khung ani zan in final match khel tura hian Tottenham player poimo Kulusevski inlan theilo tura ngai ania James Maddison po inlan theilo tura ngai niin anni pahni in liam hi United tan chuan lomna tham atling theyanga chuti ruachon United hi andam thakim bik lawani United hian Tottenham an ma chon nung tumruka chakni mel an hmumi alawa hei hi an chunga pressure bel cha theitu ani dona Tottenham tan inrin tokna puntir theitu ani don bok tun tum hi European competition final match ha English club ve anin ma chon tumrukna turania heng tumruka hian Tottenham hi tumthum antelna turani Europa League B ka ram khat club te final a anin ma chon tumli na tur ani bok Europa League sanchina final match ha in sobber chu sangni paruk final match ha khana nia Sevilla in Silifa in English club boro an sopani Europa League final match ha golu tamber tum chu sangni pakhat final match khani in gol kwa aluta Liverpool in gol nga goli in Alaves an ne ani heng record te hi zan ina hian thai chiat ni theidon takmo team pani match khelna nung lama an result hi soita ila Tottenham hian in elna an khel zonga match an khelna nung panga a tum ni chakin tum ni an tloma tum khat draw an neya an match khelna nung ber hi English Premier League match ni in Aston Villa khelmola Sydney final tlom ani Manchester United hian match an khelna nung panga a in elna sang tum ni chakin tum thum an tloma an match khelna nung bera English Premier League ka Chelsea khelmola sikhat fain an tlom ve bok chuwangin anni pani hi match an khelna nung bera tlom ve an nia khang match a khan an player thate dim takin an en goal ani zanin final match a ero theitop chuain an zong pe in anin landona chuta chon bultan turarin kai te chu Tottenham Vicario Pedro Porro Romero Van de Ven Udogi Sar Bissouma Bentancur Johnson Solanke le Richarlison te an nia an player poimo dang Sar hian anung lama na ane wangin zanina hian ainlan theidon emti achiang lawa chubaka chuan Bargva le Kulusevski baka Maddison te lema wanga inlan theilo tura ngai anni hei hi UEFA ina azir chen atanga atarlan ania chutiang bokin Manchester United lama hian Onana Yoro Delic Maguire Masraoui Ugarte Casemiro Patrick Dorgu Ama Diallo Rasmus Hojlund le Bruno Fernandes te bultan tura ngai niin dinmun chiang lau hi Diego Dalot Mathis Delic Leni Yoro le Zirkzee te an nia Lisandro Martinez hi inlan lau tur chianga ngai ani bok Tottenham team ka shwai tu Postecoglou hian soin he club a hian tummu mal tak nein kalau kala chuta chuan ka chiang tok hle atia zanina hian Tottenham hi champion no moi choi pui ngei atum ru hle Manchester United ka shwai tu Ruben Amorim hian soive bokin tun season hi kan vai tan hian a har sa hlea result te thoktu in thak thleng te
heng zong hi in ngai tua thiamang kan kheldan phung te po kan thlak mek ania ma se tun season a hian kan season hi engthil mai in atidang lam don lova chu wangin mi zong hian European title lo chua hi kan tan apoimo zia an ria season tharatana indin tharna konga masoi tu ani thei kan be se ani tuna hian thil lian tham tak mai ma chhop kan neya he club hi asang bera hlan kai tumin tran kan kho mek ani he in elna hian champion no moi kan choi ni chuan chu min tran pui tha thei le tura kan nga ya chakna athara min pe ngei po kan be se ani ati ani Europa League season kalmeka hian United hi gol khung tam beran niya gol samthum khungtling omchun an ni bok possession percentage salak point anei sang beran niya passing accuracy rate nei sang ber ni bokin in khel thunun na konga poimo taka asang beran niya an playmaker le captain ni bok Bruno hi gol khung tam ber pathum zinga pakhat niin gol sari a khungtling towa zanina hian top scorer ni na chance anei don ani Tottenham hi ball recovery sa pathumna an ni phaka save nei tamlama po palina niin clean sheet nei tamlama po pathumna an ni mek bok English Premier League ka Manchester United hi somparukna niin Tottenham hi sompasarina an niya league atang chuan season thara European competition khel phak lo turan niya ma se zan ina achak zok hian season thara Champions League an khel thei dona chu wangin a hlutna azual hle tu zok tak champion angmo ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se